Dobro večer i dobrodošli u temu dana. Kao i uvek, u svakoj najavi ja volim to da kažem burna nedelja za nama. Ili burna nedelja i pred nama, nećemo pogrešiti ako tako kažemo. Prošla nedelja obilovala je takozvanim skandalom kada je Twitter, tako reći, žigosao medije u Srbiji, označio ih kao one koje sarađuju sa vladom Srbije i one koje to ne čine navodno. Imali smo priliku da vidimo u mnogim medijima da je jedna predstavnica opozicije kandidat za predsjednika Srbije, takozvani, nekada davno u svojim početcima pisala o takozvanim logorima za Hrvate u Vojvodini. Čitali smo mnoge napade na Srbiju, mnoga prašina i afera se digla oko ustoličenja vladike Joanike u Crnoj Gori. O svemu tome i da kažem mnogim drugim temama pričam sa mojim večerašnjim gostima, a to su poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, gospodin Bratislav Jugović. Gospodin Jugović. Drug Bratislav Jugović. Drug Bratislav Jugović, tako je. I gospodin Aleksandar Đurđev, predsjednik Srpske lige. Gospodin Đurđev, dobro večer. Dobro večer, bolje vas našao. Hvala na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Hvala vama. Gospodine Jugoviću, hajde da krenemo, druže Jugoviću, hajde da krenemo od te teme koja se, da kažem, prošle nedelje onako naširoko raspričala. Da li je vas iznenadilo to što je Twitter označio skoro sve medije, sem, da kažem, ovih, kako to vi sa vlasti Srpske napredne stranke volite da kažete, Đilasovih i Šolakovih medija, kao medije koje, eto, sarađuju sa vladom Srbije? Da li vi, da kažem, ste iznenađeni takvim potezom i uopšte kako mišljenje imate tome? Mene bi iznenadilo da je bilo koja ozbiljna kompanija u svetu, a i u zemlji i u svetu, i bilo koji ozbiljan učesnik političke scene u zemlji i u svetu dao izjavu ili ocenio da postoje nezavisni mediji. Nezavisno novinarstvo, nezavisni mediji su utopija, to ne postoji. Svi mediji imaju neko svoje opredeljenje i neku svoju uređivačku politiku. Postoje mediji u našoj zemlji koji, odnosno na političkoj sceni, u javnom prostoru, koji su naklonjeni ovoj aktualnoj skupštinskoj većini, a postoje mediji koji su, da ne kažem, neprijateljski raspoloženi prema aktualnoj skupštinskoj većini. Ne da su opozicioni, nego su neprijateljski raspoloženi. I to je demokratija. To je sasvim normalno. Danas, u vreme interneta, vi imate, ja imam utisak da ima više medija koji su protiv vlasti nego koji su za vlast, pa opet pobeđujemo na izborima, jer nisu mediji toliko važni da biste pobeđivali na izborima. Važna je stranačka infrastruktura i važni su rezultati koje postižete dok ste na vlasti, ili da građani imaju veru u ono što vi govorite ako ste opozicija. Dakle, građani nemaju veru u ono što govori Dragan Đilas, nemaju veru u ono što govori Marinika Tepić, pa čak i da govori nekada istinu, oni bi u tu njenu istinu bi uvek posumnjali. Dakle, kad se ovo uzmemo u obzir, mi možemo doći do zaključka da mi nemamo problem ni s medijima, ni s vlašću, mi imamo problem sa najvažnijom institucijom u jednom društvu, a ta institucija se zove opozicija. Opozicija je najvažnija institucija u jednom društvu. Mi je nemamo. Zašto je nemamo? Malo je ova emisija da to objasnimo. Mislim da je nemamo zato što su predstavnici opozicije zapravo predstavnici bivšeg režima. Dakle, to nisu neki ljudi kojima se može verovati. Mi smo vidjeli ko su oni, šta su uradili dok su bili na vlasti, a vidjeli smo šta su uradili. Bile su tu pljačkaške privatizacije, bile su niske penzije, niske plate, truckali smo se magistralnim saobraćajnicama kao da vozimo po makadamu, a danas vozimo autoputevima, i to je to. I ova garnitura političara koja je sad na vlasti, jednog dana će biti bivši režim i oni neće imati perspektivu u opoziciji. Ne svi, dobar deo njih, i to je normalno u političkim procesima. To je normalno u političkim procesima. Dakle, na političkoj sceni treba da se pojave u opoziciji ljudi od integriteta, od ugleda, ljudi koji sa harizmom,
koji treba da budu ljuta opozicija i ljuti protivnici aktualne vlasti. I ja ih s nestrpljenjem čekam da se pojave, da bismo konačno imali jednu zdravu utakmicu na političkoj sceni, što je dobro i za politički sistem, i za izborni proces, i za građane Srbije. Uostalom, kad imamo jaku utakmicu i mi na vlasti ćemo raditi bolje, da bismo se dokazali pred građanima i da bi ponovo zaslužili poverenje na izborima. Gospodin Đurđev, znam da ste, da kažem, pobornik i aktivan na društvenim medijima. Kako komentarišete situaciju u kojoj smo sada došli, a to je da u Srbiji trenutno imamo na Twitteru konkretno mediji koji sarađuje sa vladom Rusije, kao što je Sputnik žigosan, i imamo silne medije koji sarađuju sa vladom Srbije, i imamo medije koje očigledno ne sarađuju sa nikim ili ni sa kim, ili nisu to bar tako navedeni od strane Twittera. Kako ste vi videli to, po znacima navoda, žigosanje medija u Srbiji? Mene nije to iznenadilo. Mi moramo da konstatujemo da je ovo 21. vek, da je to vek informacija i generalno komunikacija. Najveći biznis i najbrže rastuća ekonomija je upravo ona koja je u telekomunikacijama, komunikacijama, generalno vizualnim komunikacijama, novim medijima. Tako da društvene mreže kao sastavni deo tih new medija jesu nešto što je u ovom vremenu u kome mi živimo, a pojedini od nas koji politički deluju jesu izuzetno važni, ako ne i najvažniji. Ono što je velika razlika između novih medija, a tu pre svega mislim na društvene mreže kao što je Facebook, Twitter, Instagram i ima ih još, to je da je njihova efikasnost daleko veća u odnosu na novac koji je neophodno uložiti da bi se došlo do onih efekata koje recimo štampani mediji ili klasična televizija gde je potrebno daleko više novca da bi se došlo do istih efekata, tako da te stvari se apsolutno menjaju i menjaće se u vremenu u kojem mi živimo, što se kaže dok ne bude narednih izbora, to će se prilično još izmeniti a sve u pravcu njihovog daljeg jačanja njihovog moći i značaja. Mene ne iznenađuje to, pre svega Twitter je privatna kompanija, globalna privatna kompanija. Vlasnici te firme imaju određene kako ekonomske interese, tako i neke druge interese. Oni u odnosu na njih i dejstvuju pojedinim prilikama. Nas ne treba to da iznenadi, jer oni su povukli radikalan potez gde su suspendovali, paralisali u kritičnom momentu nalog i profila predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, predsjednika Trumpa. Praktično nije mogao da se oglasi, a dominantno su se ljudi informisali i glasači u Sjedinjenim Državama preko njegovog Twitter naloga, gde on saopštavao svoje stavove, pravce delovanja. Mnogi kažu da je on izabran na mesto predsjednika zahvaljujući Twitter kampanji. Između ostalo, definitivno, tu ne treba, to nije daleko od istine, možda ne treba preuveličavati, a ne treba ni omalovažavati značaj društvenih mreža. Ono što je sigurno je da je efekat isti, a da je to mnogo, mnogo jeftinije. Recimo sa $1.000 u televiziji, da se neko reklamira, to je ništa. Ali $1.000 na društvenim mrežama, to je već ozbiljan efekat u bilo kojoj državi. Da li je to Srbija koja ima 10 miliona stanovnika ili je to Sjedinjene Američke Države koje imaju 100 miliona stanovnika, efekat je velik i to ne treba zanemariti. Ja mislim da apsolutno nije slučajno i nije bezazleno što je Twitter ovako postupio prema vladajućoj strukturi u Srbiji, zato što mora da se pronađe ne samo jedan, nego više odgovora na izuzetno veliku popularnost među građanima kad je u pitanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Njegov rejting je visok, nedostižan, ne samo kad su u pitanju opozicioni politički akteri, nego čak i u vladajućoj garnituri i ne samo u toj velikoj, širokoj koaliciji koju je predsjednik Vučić okupio oko sebe, nego čak i u njegovoj matičnoj stranci. On nema nikog od političkih lidera, kojih ima veliki broj, ali nema niko koji njemu čak ni blizu, a kamoli da mu to negde parira sa rejtingom.
Tako da je za mene ovo očekivano, ne treba da nas iznenadi ako u bliskoj budućnosti budemo imali još tako nekih sličnih cenzura. Priča se da će ukidati ljudima naloge, postove, ukoliko se neko napiše u Srbiji danas da se nije dogodio genocid u Srebrenici ili tako dalje. Da li možemo i to očekivati? Ja mislim da će to biti još drastičnije, da možemo očekivati da neko ko napiše podržavam predsjednika Vučića, podržavam ovaj potez ili onaj potez koji je predsjednik uradio, da će biti suspendovan, da će biti označen kao neko ko nije realan profil, nego neko ko pravi neku famu i da će to biti blokirano. Ono što je specifično za Srbiju i za srpske prilike jeste da na društvenom mreži Twitter je dominantnu poziciju u narativu zauzimaju oni koji su protivnici vladajuće strukture i tu mi možemo da vidimo tu nesrazmeru, jer je razlika između Twittera i Facebooka jeste u tome što je Facebook društvena mreža za, po znacima navoda, obične ljude, a Twitter je neko za neke ljude koji su iz domena medija, kulture, politike, uticajniji i mi tu možemo da vidimo veliku nesrazmeru između protivnika vladajuće strukture i onih koji su prisutni na Twitteru. A oni se žale da postoje apsolutna medijska dominacija upravo vladajuće strukture. A vidimo da svi ti opozicijni glavni odgovorni urednici, pomoćnici urednika, ljudi iz kulture, iz nevladinog sektora, političari i tako da su daleko brojniji i onda tu praktično ono što oni tvrde da je sami pobijaju svoje izjave da u Srbiji ne postoji sloboda medija, jer oni su upravo predstavnici te kategorije ljudi. Gospodin Jugoviću, htjeli ste nešto da kažete? Da, prosto ne mogu da verujem u ovo vreme IT sektora i toliko imamo vrsne IT stručnjake, da mi ne možemo da napravimo jednu našu društvenu mrežu. Da ne zavisimo od neke privatne kompanije. Neki srpski Twitter. Facebook, Twitter, kako god. Prosto mi je to nepojmljivo da nemamo našu i da nemamo naš pretraživač, da ne zavisimo od Google-a. To je isto faktor bezbednosti, to moramo da se razumemo. Ako hoćete da budete lider u jednom delu Evrope i sveta, to danas morate imati. Mislim da na tome treba da se radi. Društvene mreže su uticajne, to je danas i oružje stranih obaveštenih službi, odnosno najmoćnije zemlje sveta imaju, koliko sam ja shvatio, imaju svoje društvene mreže, pa i Kina ima, ako time Đurđev ispravi, ima, ja mislim, svoj pretraživač i svoje društvene mreže. Dakle, ne može neki Google nešto njima tamo da ukine. Ili da pušta na društvene mreže što nije u skladu sa njihovom, da kažem, procenom. Kako komentarišete činjenicu da, na primjer, jedan Donald Trump ne može da ima nalog na tom Twitteru, njega gase, srpske medije, da kažem, označavaju koji sarađuju sa vladom, koji ne, dele ih, a sa druge strane portparol Talibana, na primjer, u ovom momentu ima sasvim legitimno svoj, da kažem, Twitter nalog i tamo tweetuje iznosi stavove. Kako u Americi da ima Twitter nalog predsjednik koji nije pokrenuo nijedan ratni sukob za vreme svog mandata? Sramota, stvarno. Zar nije da se uspeh jednog predsjednika u Americi ne meri po tome koliko je ratnih sukoba pokrenuo? Tako. Samo je Donald Trump nije imao nijedan ratni sukob. Samo je pravio mir u svetu, ali stvarni mir, a ne ono kao zarad mira pokrećemo ovaj rat, huškamo na rat raznorazne i onda se mešamo i obično se sve na kraju završava tako što uzimamo kontrolu nad određenim resursima. Druga stvar, u Americi, koliko sam ja uspeo da shvatim i od naših ljudi koji tamo žive, Donald Trump je podigao jako njihovu ekonomiju. Očigledno je da samo određena klika u Americi, odnosno određen procenat ljudi, a to je jednocifran broj procenat, dakle da kažemo 3-4% stanovnika, treba da živi jako dobro, a ovi drugi treba da služe tu kao neki moderni robovi koji zapravo treba budu tržište. Ovih ostalih 95% treba da budu tržište i da rade za kredite koje su uzeli, za kupovinu svega onoga što je na tržištu i tako dalje.
A dobro, To je jedan surovi svet. koji je onda cilj Twittera, jedne takve, da kažem, društvene mreže koja je jedna od jačih u svetu, da uopšte nekom mediju pripiše tu markicu? Sigurno to da su vlasnici... Što je sramota sarađivati sa vladom, ne razumem. Pa izgleda da je sramota i sarađivati sa Kinom. Mislim da tu leži zec. Da je tu problem zapravo kod Vučića kada govorimo o zapadnom svetu. Što nam Kinezi grade zahtevniju deonicu na autoputu od Čačka do Požege, gde nemate gotovo nijedan kilometar autoputa da kažete na livadi, pa da ga gradite na livadi, nego ili su vijadukt ili su tuneli. I to je 40 kilometara nezamislivo na Balkanu da to jedna država napravi. Prosto, ne sviđa im se to što Vučić traži partnere i na nekom drugom delu zemaljske kugle, koji su očigledno postoje sve moćniji i moćniji, da ne kažem možda i najmoćniji za koju godinu. Ne sviđa im se da imate državu na Balkanu koja jedina ima neku respektabilnu vojsku, a nije članica NATO-a. I to su ti neki udari, dobro, to je za očekivati. Vučić, kad je prvi put pobedio na predsjedničkim izborima u prvom krugu, ja verujem da je on znao da ga ovakve pritisci čekaju, ova vrsta pritiska. Nije ovo pritisak na medije, ovo je pritisak na Aleksandra Vučića, ili da odustane od ulaska u trku za predsjednika Srbije ili da mjesto predsjednika stranke prepusti nekom drugom. Dakle, to je jasno kao dan. Kome drugom? Ali pazite, politika je grub sport, grublja od ragbija. Znači, pa nekom drugom. Bilo kome drugom, to će biti druga partija. Bilo ko drugi. Za koga god vi sad da kažete, bilo koji predstavnik SNS-a da je predsednik, to odmah računajte u startu 15% niže i u perspektivi da se to svede na neku mjeru koja može da se kontroliše od strane ambasade. Da li mislite da iz ovoga svega samo ta takozvana opozicija okupljena oko Dragana Đilasa može da profitira ili to ide na njenu vodenicu? A rekao sam malo, propozicija nema nikakvu snagu i zbog čega nema i da međunarodni faktor više ide na to da unutar Srpske napredne stranke dođe do određenih tenzija, raskola, da Vučić više ne bude predsjednik i tako dalje. I ni to ne uspevaju. I onda idu na ove pritiske koji treba da ga podstaknu, da ga umore. Evo, da kažem prostu jednu srpsku domaćinsku reč, da ga umore, da on onda kaže umorio sam se više od ovih pritisaka, ne mogu više. Evo, već 10 godina, nije to malo, pogledajte njegovu fotografiju 50 godina i danas, to je ozbiljan umor, to je ozbiljna kilometraža, to je ozbiljan rad, to je mnogo malo sna, to je mnogo budnosti, to je mnogo strepnje za Srbiju, to je mnogo pritisaka, to je mnogo pregovora i sa zločincima sa Kosova i Metohije, ali ne zato što on to tako želeo, nego zato što je to Brisel, taj demokratski, vajni, lepi svet je želeo da i neki koljači budu pregovarači i tako dalje. Dakle, zamislite šta je sve prošao Aleksandar Vučić 10 godina. A koliko je uradio, izgradio i tako dalje. Gospodine Đurđev, da li se slažete sa gospodinom Jugovićem da nema opozicije i da kažem, ova Twitter haranga na medije nije, da kažem, jednim delom u korist takozvane opozicije? Ja se ne slažem sa kolegom Jugovićem da opozicija ne postoji. Ja mislim, odnosno vidim da opozicija postoji. Ona možda nema u ovom trenutku neku snagu koju bi oni sami želeli da imaju ili koji njihovi sponzori bi voleli da oni u ovom trenutku imaju. Oni to svakako nemaju, ali apsolutno opozicija... Oni postoje na papiru, ne je sporno, ali ja sam rekao ne postoji u suštini, u narodu, u podršci, u snazi, u političkoj snazi, zaista nemaju. Mi tu možemo da vidimo dve vrste opozicije. Imamo jednu pravu opoziciju, jednu lažnu opoziciju. I mi tu možemo, čak narod to vrlo lako i razaznaje. Određeni, što se kaže, opozicijni koji sami za sebe kažu da su opozicija, više hvale režim i koriste režimu, ošteti režima. Taj sam režim ima i štetu od toga što ga takva lažna opozicija
navodno kritikuje, a u stvari ga hvali. I imamo neku poziciju koju bi ja nazvao realnu opoziciju, koja je pogrešila u toj meri što je potpuno vidi samo jednog čoveka kao svog neprijatelja i postala je lična prema predsjedniku Vučiću kao dominantnoj ličnosti ove vlasti. I praktično to je najveća greška koju oni prave, zato nemaju taj uticaj koji bi normalna opozicija i zauzimala, da se normalno bavi svojim poslom, da ne svaki problem ne personifikuje ka predsjedniku, nego da prosto imenuje krivca za svaki neki propust ili loš potez, da navede ko je to loše uradio, zašto je loše uradio, šta oni nude bolje i tako dalje. Oni to ne rade. Jedan od razloga je za to, zato što veći deo, velika većina njih su bili dominantna vlast do 2012. godine. Imali su velike monopole na tim pozicijama, ne samo političke, nego u svojim privatnim biznisima. Kroz taj način su stekli ogroman kapital i oni ne samo da ne mogu da se snađu u opozicionim uslovima, kako da se vladaju, kako da postupaju, kako da se bore za glasače, nego su oni baš zbog svog enormnog materijalnog bogatstva koje su stekli preko noći, ne mogu da imaju empatiju sa običnim čovekom, sa građaninom koji žive svakodnevni život, koji se bori sa svakodnevnim problemima i oni ne mogu da ga predstavljaju. Tako da su to, ja vidim tako, dve ključne problema opozicije, gde ona u ovom trenutku nije snažna, ali to u politici ništa ne znači. Ja ću vas podsjetiti da je 5. oktobra 2000. godine Demokratska stranka i njihov predsjednik Zoran Đinđić su imali podršku naroda od 1%. A on je bio premijer u tom trenutku. Tako da to u politici ništa ne znači, to se brzo menja. A imao je 6,5 kad je ubijen. To se brzo menja, tako da u svakom slučaju vidimo da ozbiljnije svoj posao shvata ova aktuelna vlast, pre svega Srpska napredna stranka, njihov predsjednik Vučić, nego što to shvataju opozicioni akteri. A moram da vas pitam, vi ste, da kažem, poznavalac toga i vaša stranka na neki način i sudeluje u vlasti u Vojvodini u nekim mestima i šta se dešava na relaciji Liga socijaldemokrata Vojvodine i Srpska napredna stranka u Vojvodini, pre svega u Novom Sadu? Videli smo neke, da kažem, oštre napade, pre svega gospodina Mirovića, da se tu ideološki ne poklapaju, jer kaže ne može Liga socijaldemokrata Vojvodine koja se zalaže za nezavisno Kosovo, koja viče da se desio genocid u Srebrenici i tako dalje, da bude u vlasti sa Srpskom naprednom strankom. Srpska liga, politička partija koju ja predvodim, mi smo parlamentarni na nivou pokrajinskom parlamentu i tu smo u skupštinskoj većini koju predvodi Srpska napredna stranka i što se kaže, tu smo deo te vladajuće strukture. Kad je u pitanju grad Novi Sad, mi nemamo svoje zastupnike u Skupštini grada Novog Sada, ali tamo jeste vladajuća većina, u čijem sastavu jeste Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja ima dijametralne programske, vrednostne pa i politička tradicija te partije potpuno na suprotnim pozicijama nego što jeste Srpska napredna stranka. Međutim, oni i Srpska napredna stranka kada su formirali već po drugi put, oni i prošli put su bili u koaliciji, naznačili da je u pitanju komunalna koalicija, ma šta to značilo, i to opravdavaju tim potezom. Ja jesam pročitao pažljivo intervju koji je predsjednik Skupštine Vojvodine Igor Mirović dao. On je protivnik jednog takvog pogleda na formiranje vlasti. To zaista jesu pitanja koja pre svega i treba da odgovore rukovodstvo Srpske napredne stranke koje se saglasilo sa jednom takvom koalicijom i oni sprovode politiku na nivou grada Novog Sada. Meni je, kada je pozicija Srpske lige u pitanju, mi smo potpuno dijametralni od Čankovih separatističkih pozicija koje možemo da oslikamo i da vaši gledaoci to vrlo u jednoj rečenici mogu da jasno vide. Danas su oni izašli sa zahtevom da na budućem popisu u Republici Srbiji bude ponuđeno da se narodi, ne da se opcijano kaže, nego da baš bude jedna od ponuđenih nacionalnih odrednica Vojvođanine. Mi tu vidimo apsolutno taj crnogorski scenario koji vidimo
i sada možemo da jasno vidimo koje su posljedice jednog takvog scenarija. To je potpuno antidržavno po programu naše partije kog se mi čvrsto držimo, takve i stavovi apsolutno moraju da budu zakonski sankcionisani i to dugogodišnjim robijama. Svaki politički potez koji će da ide na štetu srpskih nacionalnih interesa, bez obzira da li se on dešava u Raškoj oblasti, na Vračaru ili negde u Sremu, on mora da bude zakonski sankcionisan, da nikom ne pada na pamet da se ugrožava ili da dovodi u pitanje teritorijalni integritet ili nacionalni identitet Srbije i srpskog naroda. Gospodine Jugoviću, druže Jugoviću, izvinjavam se, stalno prebacim na gospodine, znam da vam to smeta. Druže Jugoviću, kada smo kod opozicije, protekle nedelje imali smo prilike u mnogim medijima da čitamo kako se gospođa Marinika Tepić nekada javno pisala da se u Vojvodini da su nalazili logori za Hrvate tokom građanskog rata, da se zalagala za genocid. Može li se takvoj opoziciji verovati? Ona javno slovi po svima da će biti kandidat za predsjednika Srbije. Neće. Neće. Dobro bi bilo za nas da ona bude, zaista nema nikakvo uporište. Onaj ko nema uporište u biračkom telu u zapadnoj Srbiji, taj ne može da bude ozbiljna alternativa ni jednoj vlasti. Da li ste vi znali da je gospođa Marinika Tepić pisala o tome da se na prostoru današnje Vojvodine i u Srbije naravno sam znao, nalazio logor za Hrvate? Prosto ja lično volim što je ona tamo glavna u toj stranci. Zbog čega? Slobode i pravde. Zbog čega? Pa zato što lošeg protivnika je pa da, ali to je loše po politički sistem što nemamo nekog ozbiljnijeg. Mislim, iskreno kažem, nama savršeno odgovara bude Marinika Tepić. Zamislite, ko će u zapadnoj Srbiji da glasa Mariniku Tepić? Ko će u Obrenovcu da glasa Mariniku Tepić? Koji će unuk i pravunuk onog ko je prešao Albaniju peške da glasa Mariniku Tepić? Koji će častan student i koji je protiv ove vlasti da glasa Mariniku Tepić? Koji će ovde na Vračaru, pošto se mi trenutno nalazimo na Vračaru, domaćin koji prodaje na Kalenić pijaci glasa Mariniku Tepić? Koji će građanin koji dođe kod tog domaćina kupi paradajz i papriku i ostalo povrće da glasa Mariniku Tepić? Dajte ljudi, molim vas, znači to je loše za Srbiju što naspram Vučića nećemo da imamo nekog ozbiljnijeg kandidata, ali dobro je za nas što ćemo onda sasvim sigurno završimo izbore u prvom krugu. Međutim, i neki moji izbori koji su u dobroj meri pouzdani kažu da je ovo sa Marinikom Tepić samo lažnjak, kao i ono što se služi lažima. Probni balon. Ne, lažnjak da se veruje da je ona, a zapravo kandidat treba da bude jedan general u penziji. Da zapravo se spremaju jednog generala u penziji za kandidata koji ima dobru biografiju, a mene iskreno čudi da bi on pristao da bude u tom društvu. Možete li nam reći u kome se radi? Ne mogu, jer imam imam jako dobar odnos sa njim i moram da proverim kod njega da li je to istina i da li smijem da li mi dozvoljava, da li ga to ne bi povredilo da ja kao njegov prijatelj to iznesem u javnost da ga spremaju, pa tek onda. Ali još uvek ta informacija nije baš pouzdana, pa ne bih da tako da bude Marinika Tepić u Srpskoj naprednoj stranci. Da tako pričam, samo da bih nešto rekao. Tako da mislim da ona neće biti kandidat, da ni u Beogradu, gde postoji neko biračko telo koje je uvek koje je sklono tako da glasa ljude kojima su prijatelji i neprijatelji ovog naroda, neće ona biti neko zaštitno lice kampanje. Ajde onda da kažem da ostavimo Mariniku Tepić po strani. Šta se to dešavalo u Vrbasu? Vidjeli smo u konferenciju u prostorijama Srpske napredne stranke gde se direktno optužuje vaš koalicijni partner SPS i konkretno gospodin Bajatović, gospodin Ružić, da su u Ravnom Selu išli, agitovali tokom izbora u mesnoj zajednici ljude da glasaju, ulazili u kuće i tako dalje.
Kako to komentarišete? Može li se socijalistima verovati? Prosto pitanje. Kad pogledamo kroz istoriju posljednjih 30 godina, kogod je verovao socijalistima, taj je bio naivan. Ne može se, naravno, u politici, ne može da se samo igra tako olako na poverenje. Tu su interesi, naravno, postoje interesi. Ja sam se zalagao da Socijalistička partija Srbije ne bude ovog puta u vlasti. Bio sam jedan od troje u glavnom odboru koji je smatrao da oni treba da odu u opoziciju i da Branko Ružić treba da bude lider te proevropske opozicije, pošto očigledno je ovima iz Brisela je stalo da postoji tu neka značajna proevropska opozicija i on kao neko ko je tu tako slovi za proevropskog političara, a on to zaista jeste, obzirom da se svojevremeno zalagao za legalizaciju prostitucije i to je zaista proevropski, a danas je ministar prosvete, to ste vidjeli. I to na naslovnici. Da li ste vi glasali za njegov izbor? Odlično pitanje. Ja sam glasao za izbor vlade. Nisam mogao da izuzmem mišljenje, kažem jesam za sve ove ministra, ali nisam za Ružića. Dakle, ne mogu ja sad zbog Ružića da budem protiv 10 ministara koje bi glasao, na primjer. Glasao bih za Krkobabića. Glasao bih sa zadovoljstvom za Nebojšu Stefanovića. Glasao bih za Aleksandra Vulina. Glasao bih za brojne ministre tu, ne bih samo možda za Čomićku i Ružića, ali šta ću sad, ne mogu ja da ovih 10 zbog dvoje. I za Nebojšu Stefanovića biste glasali? Da. Glasao bih za Nebojšu Stefanovića sa 2 ruke. Jel u redu? Da, mislim čisto ono, pošto vidim da je to nepopularno sada reći, da je to nepopularno i odgovorno tvrdim da je Nebojša Stefanović jedan od najlojalnijih i najbližih saradnika Aleksandra Vučića i da će vreme to pokazati, pogotovo i rezultati na izbora u Beogradu. Gotovo sam siguran u to da jednog dana kad Aleksandar Vučić ne bude bio na vlasti, da će pored njega i prvi koji će mu prići, javljat će mu se na telefon, bit će uz njega, bit će Nebojša Stefanović. Siguran sam da ga neće napustiti. To opet govorite iz vaših nekih izvora ili... To govorim iz svog ličnog iskustva. Dakle, iz neposredne komunikacije i sa Aleksandrom Vučićem i sa Nebojšom Stefanovićem. Moram da vas pitam novinarske, kada ste već otvorili tu temu. Vi ste otvorili, ja ne bežim ni od jedne teme. Da li zaista mislite da u cijeloj ovoj, da kažem, aferi, hapšenjima sa Belivukom, sa prisluškivanjima, da nema ni malo odgovornosti Nebojše Stefanovića? To će vreme da pokaže. Ali koliko je meni poznato, istraga on je bio na čelu policije. Tako, istraga protiv ove kriminalne grupe je krenula još dok je on bio ministar policije. Nastavljena kad je došao Aleksandar Vulin. Istraga je uspešno provedena i tako dalje. Ljudi ne znaju to. Znate, u medijima se svašta priča, ali ne znaju da je glavni igrač u svemu tome tužilac. Nije ministar policije, nije direktor policije, mada bi trebao direktor policije da bude... Nisu mediji, ali direktor, kada je u pitanju rad policije, direktor policije bi trebao bude glavni. Njega niko ne pominje, on je ovde zaštićena vrsta, koliko ja vidim ovih posljednjih mjeseci, ali glavni igrač je... Tako je, on je isti. Direktor policije isti danas. Ali glavni igrač je tužilac. Ja znam taj tužilac iz Čačka, ja sam iz Čačka, znam ko je on, da je on častan čovek, ali časta nije dovoljno da biste bili uspešan u tom poslu, treba budete i sposoban i čovjek od struke, on to jeste i verujem da će sve da bude na kraju onako kako treba da bude, a to znači da u sudskom procesu Belivuk i njegova grupa dobiju najstrože kazne koje naš zakonodavni sistem propisuje. Gospodine Đurđev. Mislim da se samo, kad smo već kod toga, ne želim bežimo od te teme uopšte. Naravno, mislim da se samo ova veretizna opozicija raduje, uzme kokice, jedu kokice i kao da su u bioskopu i uživaju u nekom zabavnom filmu, da se samo oni raduju ovim nekim naslovnim stranama koje su se dešavale i ovim nekim nazovi sukobima. To nije dobro. Svi su u Srpskoj napred, najveći doprinos u Srpskoj naprednoj stranci je dao Aleksandar Vučić i da nema njega mi ne bismo imali kao stranka ovoliko mandata, ne bismo imali ovu podršku, ne bismo bili ovoliko dominantni, ali mislim da su mnogi dali doprinos, među njima i Nebojša Stefanović i to ne treba
ne treba osporavati. E sad, kad je stranka velika, ovakve stvari i ovakve turbulencije, to je normalno. Razumete? To je zaista normalno. Stranka je živ organizam i prosto to su i neki procesi u stranci. Ne kažem da je potpuno normalno, ali dešava se. I to treba prevazići i ići dalje. Dolaze nam beogradski izbori. Mi moramo da ostvarimo minimum rezultat kako smo ostvarili prošli put. Ne samo Beograd. Ići ćemo sa Socijalističkom partijom Srbije na te izbore, koliko sam shvatio na jednoj listi. Zato ne treba ni sa njima produbljivati sukobe. Kad me već niko nije poslušao da oni odu u opoziciju, kad su već sad s nama na vlasti i treba s nama da idu zajedno na beogradske izbore, onda ne treba s njima stvarati neke sukobe i to produbljivati. Iako smatram da je ovaj sukob u Vrbasu isprovocirala Socijalistička partija Srbije. Ja mislim da su oni to isprovocirali. Prikazivane su slike kako tako Baja je, ja Tvrčić ulazi. mislim da su oni krivi, ali sad mi moramo da ih tolerišemo jer smo ih primili, tako? A greh toga svega je što smo ih primili. Trebali su da budu kao jedina stranka na političkoj sceni, pored Srpske napredne stranke koja ima stranačku infrastrukturu, a to prevedeno na narodni jezik znači da imaš minimum jednog čoveka u svakom selu i svakom zaseoku i svakom delu gradova i opština i tako dalje. Oni to jedini u Srpsku naprednu stranku imaju. Dakle, imaju stranačku infrastrukturu i kao takvi da budu sa svojim predivnim Brankom Ružićem na čelu, da budu lideri opozicije proevropske u Srbiji. I mi ne bismo sad pričali o vanrednim parlamentarnim izborima, nego smo imali jednu ozbiljnu utakmicu u parlamentu, išli bismo na izbore. Ova druga opozicija za koju Đurđe veruje da oni postoje, a ja smatram da postoje, oni tek onda ne bi ni na papiru postojali. I eto, mi bismo imali jedan ovako koloritan, lep, pa možda i zabavan političku scenu. Zašto da ne? Ljudi su nekad politiku pratili zabave radi, a ne zato što to smatraju jednim ozbiljnim poslom, napornim i vrlo nezahvalnim. Gospodine Đurđev, jeste vi imali kandidate u Ravnom selu? Znate šta se dešavalo tamo? To su bili izbori za mesne zajednice. I zašto je to sad eskaliralo tako? Što je to važno? Vrbas nije meni, pravo da vam kažem, zaista... Ja sam video da je došlo do verbalnih medijskih optužbi između SPS-a i Srpske napredne stranke u toj opštini. To su prenijeli mediji, čini mi se maltene svi u Srbiji. I pozicijni i opozicijni ja vidim kao jedini rezultat, politički rezultat tih izbora za jedan beznačajni politički nivo, što jesu izbori za mesne zajednice. Zašto? Ne da podcenjujem taj politički nivo, ne bi podcenjivao da smo mi zemlja da je centralizovana u smislu da ta mesna zajednica ima neke nadležnosti, ima neke budžete, da može nešto da radi konkretno za građane. Mesna zajednica to nema i onda su besmislene toliko veliki napori i trud bilo koje političke opcije da se bori za neke imaginarne političke pozicije koje nemaju nikakav značaj na lokalnu zajednicu, kao što mesna zajednica apsolutno ništa ni nema, sem što može da predlaže neke predloge ka višim organima kao što je opštinski, gradski, pokrajinski ili republički, ali to može čak svaka formalna ili neformalna grupa građana ili udruženja građana, to može isto da čini. Ono što je po meni najveći rezultat tih izbora za mesne zajednice opštine Vrbas jeste medijska prašina koja se digla i koja ide u prilog onom delu opozicije koji optužuje vlast da je autoritarna, nedemokratska i da se to pitanje oko dijaloga vlasti i opozicije je opravdano zato što postoje eksplicitne optužbe dve najjače vladajuće političke opcije Srpske napredne stranke ka SPS-u i SPS-a ka Srpskoj naprednoj stranci, koji onako potvrđuju da ono što ih opozicija napada da je zaista i istina, jer oni to sami govore na lokalnom nivou. Tako da oni koji su pobornici da se ponovo ide u bojkota opozicijne partije u pitanju su, kažu evo, vidite vi koji hoćete da idete na izbore, niste ništa drugo nego lažna opozicija, zato što pogledajte kako oni sami sebe optužuju. I SNS, SPS i SPS, SNS na tom jednom lokalnom nivou, u jednom
manjem gradiću u Srbiji kao što je Vrbas i to za beznačajni politički nivo kao što su mesne zajednice. Mnogi pričaju da je to bilo važno socijalistima zato što je Bajatović iz tih krajeva, pa sad nije izgubio SPS-u. Pa šta je to, znači trebalo da mu pretpustimo da pobedi on zato što je iz tih krajeva, jel? Tako kažu mediji, ja samo prenosim. Je to trebalo da uradimo, ako što ne kažu, pa budemo Kažu džentlmeni, SPS je izgubio zamolimo prvi put naše posle birače ne znam da ne koliko izađu. godina na tim izborima. Dobro, zamolimo naše birače da izađu da pobedi gospodin Bajatović. Šta je to problem? Samo neka zamoli to, javno neka kaže, molim vas, ovo je moje selo gde sam rođen, nemojte vaši birači da izađu da bih ja pobedio. I to je legitimno, što da ne. Budemo jednom i džentlmeni. Dobro, slažem se. Ajde da krenemo sa ovih unutar stranačkih prepucavanja, da kažem na ovako malo regionalne. Mnogo prašine se podiglo oko samog čina ustoličenja vladike Joanikija. Gospodine Đurđe, vi ste mi tu onako baš pravi poznavalac, bili ste skoro i u Crnoj Gori. Zbog čega je izbio problem oko ustoličenja vladike Joanikija, pogotovo i još kažu doći će i srpski patrijarh i vidimo da takozvani milogorci, kako mnogi vole da ih krste, da najavljuju čak i građanski rat, dotle idu. Ono što mi praktično gledamo i svedoci smo ovih dana jeste da ono što je posejano 45. godine još uvek rađa. Oni ljudi koji sebe nisu zvali gospodom nego drugovima su posejali to seme koje danas... A imamo takvog jednog u studiju trenutno, gospodine Đorđe. Nisam ja rođen 45. Ne, koji sebe ne na gospodinu, nego drug. Imamo jednog takvog druga u studiju, da. Nisam takav, ja sam druga, ali nisam takav. Mi smo to, čini mi se, predugo podcenjivali, ali možemo da vidimo da apsolutno u Crnoj Gori postoji kritična masa građana koji su izrazito antisrpski raspoloženi do te mere da su u stanju da pevaju najvulgarnije ustaške pesme protiv Srba, koji su ne toliko retko članovi njihovog onog prvog kolena familije, koji se samo izjašnjavaju nacionalno drugačije nego oni koji se izjašnjavaju kao Srbi. Pa i jedan mladić je pretučen zato što je recitovo Matije Bećkovića stihove. Tako je. Tako da je to veoma teško pitanje. Mi tamo imamo problem i u korpusu koji je srpski, koji nisu prosto jedinstveni. Vidimo da je veliki problem da se menja nacionalnost kada su političari u pitanju iz meseca u mesec, da je Krivokapić dok nije postao premijer se izjašnjavao kao Srbin, kada je izglasan za premijera u Skupštini od političkih partija koji su predstavnici u Skupštini Crne Gore, koji su nacionalno upravo na toj srpskoj osnovi dobili te glasove, da je on promenio svoju poziciju, da apsolutno ono što je obećavao nije ispunio, da je čak išao i korak dalje, a to je da je lagao ne samo srpske glasače u Crnoj Gori, nego i državu Srbiju. Prva njegova izjava od kad je izabran za premijera jeste bila optužba predsjednika Srbije da je kriminalac, da učestvuje u kriminalnim aktivnostima sa predsjednikom Crne Gore Đukanovićem. To je veoma velika i opasna optužba i vidimo da on nijednom nije posetio Srbiju, da nije ni zvao nikog iz Srbije da posete njih. Srbija je tu bila veoma, po mom mišljenju, čak i više nego tolerantna i blagonaklona. Oni nisu mogli sami da izađu iz COVID krize, Srbija im je tu pomogla vakcinama. Oni nisu ni tu bili korektni, nego su te vakcine prosledili ka terorističkoj organizaciji, odnosno takozvanoj vojsci Kosova. Vidimo niz neprijateljskih, nemam druge reči nego neprijateljski potez za rukovodstvo Crne Gore oličeno u novoj vladi koja ima dobrim delom podršku i Srba, srpskih političkih predstavnika, srpskih poslanika, bez obzira što oni verbalno napadaju premijera, ali on zavisi samo od jednog glasa, od jednog poslanika. Oni prosto mogu njega da smene. Ja mislim da ne treba da se plaše novih izbora, treba da izađe nove izbore. Siguran sam da bi imali dobar rezultat, da bi mogli da formiraju vladu u kojoj će oni biti predstavnici u vladi i da mogu da preuzmu odgovornost za to. Na ovakav način mislim da se testira veliko strpljenje koje imaju građani Srbije, da to strpljenje onako se
je blizu da postane mazohizam. Ja sam izuzetno protiv toga. Mislim da mi to ne treba da imamo, da treba prosto stvari da nazovemo svojim imenom i neko, ukoliko s nama neće da sarađuje na prijateljskoj osnovi, ne može da očekuje u kontri da bude prijateljsko. Mislim da će tamo situacija da neće eskalirati u toj meri da se spreči ustoličenje mitropolita. Patrijarh srpski je gost i njega 90% Crne Gore voli, poštuje i dočekat će ga na ulicama. Ali šta vredi kad ga premijer Crne Gore ne poštuje? To jeste veliki problem, on ga je lagao više puta i mi vidimo, čak i je nedavno poslao neki dopis i tako dalje, on se preko Twittera, opet se vraćamo na Twitter, prepucava, laže, maže, izmišlja i tako dalje. Tako da mislim da je situacija ozbiljna, ali verujem da neće eskalirati u meri da to ne može da ode u nepovrat. Gospodine Jugoviću, da li ste vi začuđeni situacijom u Crnoj Gori i što očekujete kako će proći ustoličenje vladike Joannikija? Bez velikih problema, da ne kažem bez ikakvih problema. Proći bez ikakvih. Ovo se dižu samo tenzije, to one imaju svoju svrhu u politici, sve će to besprekorno lepo proći, ali ono što je vrlo važno da je Milo Đukanović zaista spretan političar. Ja to moram da kažem, iako ne želim to sebi da priznam, ne želim u to da verujem, ali ne mogu ni sebe previše da lažem. Kada pogledam sve sad sa jedne distance, vidim da je on ozbiljan amazanko, što bi rekli ovi mladi ljudi. I on će se vratiti na vlast u Crnoj Gori i taj proces je gotovo nezaustavljiv. Pomoć u tome će mu ponuditi Aleksa Bečić i njegove demokrate. Dakle, Milo Đukanović sa Bečićevim demokratama i nacionalnim manjinama će imati komotnu skupštinsku većinu u nekom narednom ciklusu, da ne kažem prvom narednom. Ako nije prvi naredni, onda je onaj tamo naredni ciklus. I time će onda legalizuje svu svoju politiku u posljednjih 30 godina. A zbog čega tako mislite? Povratkom na vlast on će da legalizuje svoju politiku. Mislim zato što, evo, shvatio sam da je Aleksa Bečić veći montenegrin, da tako kažem, od Mila Đukanovića. Shvatio sam da je on prozapadni čovek, pro-NATO čovek i da njegovi šefovi mu neće naravno dozvoliti da tu pro-srpske partije ili partije koje iskazuju ogromno prijateljstvo prema srpskom narodu, ne samo srpskom narodu, nego Srbiji kao državi i Beogradu, da one ne treba da ostanu na vlasti. Ono što je paradoks i što je nešto što ja ne mogu da verujem da je prošlo u biračkom telu u Crnoj Gori je, na primjer, da je predstavnik Bečićeve partije u Herceg Novom pobedio na izborima. A Bečić je glasao za rezoluciju o Srebrenici. Znači, Bečić je iskazao javno stav da se dogodio genocid u Srebrenici, a njegov predstavnik u Herceg Novom je ubedljivo pobedio. Koji je prosrpski grad. Apsolutno. Znači, to bi bilo kao kada bi Marinika Tepić pobedila u Čačku. Ja to sad ne mogu ljudima da objasnim. Dakle, je nemoguća stvar. Tako je nemoguće što je njegov čovjek pobedio. A zašto je pobedio? Zato što on ima dobru stranačku infrastrukturu, da ne kažem najbolju od ovih koji su trenutno u skupštinskoj većini, u poređenju sa Demokratskim frontom. I to je jedan razlog, znači Bečić će biti taj koji će s Milom praviti skupštinsku većinu, zbog kojeg će Milo da se vrati na vlast. A drugi razlog je zato što Mila Đukanovića za ovih godinu dana nije napustio ni jedan važan njegov čovjek. Jedan bitan, koji je bio bitan u vreme kad je on bio vlast, odnosno kad je Marković bio premijer, je li tako beše? Marković je bio premijer, nijedan ozbiljan igrač DPS-a ga nije napustio. Sad ja vas pitam, šta bi se desilo kada bi Aleksandar Vučić, odnosno Srpska napredna stranka, izgubila vlast? Što mene pitate, vi ste predstavnik Srpske napredne stranke, šta bi se desilo? Ja pitam javno,
šta bi se desilo, a svi znamo šta bi se desilo, kada za godinu dana koliko bi ljudi napustilo SNS, a koji su dobili ozbiljne funkcije u vreme ove vlasti. To bi se isto desilo i sa Dodikovom strankom tamo u Republici Srpskoj. To bi se desilo i sa HDZ-om, da je neprekidno imao vlast u Hrvatskoj 30 godina, isto bi se desilo i sa HDZ-om u Hrvatskoj, da ne bude sad da to samo se desilo ovde. Samo se to nije dogodilo Milu Đukanoviću u Crnoj Gori. Ba zato što je još uvek na vlasti, vi to zaboravljate. Pa, Milo Đukanović je predsjednik Crne Predsjednik Gore. Crne Gore. Milo Đukanović Ne, ima ja samo nekoliko svojih kadrova u vladi Crne Gore, a po dubini, kad je državna struktura u pitanju, njegovi ljudi dalje vladaju. Znači, zašto bi napuštali vlast? Morate razumeti jednu stvar. Dakle, I dalje se greju pored vatre. Tako je. ne, oni se i dalje greju pored vatre, ali radije će da, kako da vam objasnim, Socijalistička partija Srbije i dalje imala svoje ljude, bila je ona prelazna vlada, imala je i dalje svoje direktore, imala je i dalje i tako da se... Pričam sad o 5. oktobru. SPS samo 2 godine nije bio na vlasti. Crnoj Gori se nije desila revolucija. Desila se smena vlasti. To je Milo Đukanović i želeo. Ali nije se do kraja. desila smena vlasti. Desila se smena vlasti. Desila se promene vlade, a vlada vodi identičnu politiku u prethodnoj vladi. To je već druga priča. To je jedina stvar koja je poništena, to je taj sporni zakon. Jel vi mislite da od tih 41 Milo Đukanović sa svojim milijardama evra nije mogu jednog da kupi i da napravi vladu? Ne. On je smatrao da oni treba da uzmu vlast zato što on u perspektivi računa na Aleksu Bečića i demokrate. I ono što je najvažnije u politici, kada se vratite na vlast, vi legalizujete onu politiku koju ste imali u nekim decenijama, a za koju vas optužuju da je loša, da je pogubna, da nije dobra, da nije demokratska, da je mafijaška i tako dalje. Dakle, on će da legalizuje tu svoju politiku i on je ozbiljan mangup i ja moram to da priznam. Eto, prosto, retki su takvi mangupi na političkoj sceni na Balkanu. Eto, to je ono, mislim... Gospodine Đurđev, rekao bih da niste saglasni sa ovim rečima. Pa ne, ja prosto moramo da konstatujemo ono što je realno stanje stvari, a to je da je Milo Đukanović predsjednik Crne Gore, da je u ovoj vladi, nakon Markovića, u vladi Krivokapića ima više svojih kadrova koji su na ministarskim pozicijama, važnim ministarskim pozicijama, a po dubini u državnom aparatu, lokalnim samoupravama, on čini dominantnu vlast. Ali, tako da nema logike zašto bi ga napuštao bilo ko. Ali tu moram da vas prekinem, to je slična situacija kao kada sam pitao malo pre gospodina Jugovića da li je on glasao za vladu u kojoj će sedeti na mestu ministra Branko Ružić. Za tu vladu je glasao i Demokratski front u Crnoj Gori, zar ne? Tako je. Ima odgovornost za to. I ja se plašim da će ih njihovi glasači za to kazniti. U nezavidnom položaju tada bio, a i sada, a pogotovo tada. Jer da u to vreme, nemojte misliti da oni nisu znali ovo što ja sad vam govorim, oko demokrata i Aleksa Bečića, nego da su oni u to vreme rekli, mi nećemo, nego ajmo mi na nove izbore, onda bi njih optužili za saradnju sa Milom Đukanovićem. Pogotovo u to vreme euforije. Jedino što su oni mogli da urade, što sam ja javno na televizijama govorio da treba da urade, da oroče vladu na 6 meseci, jer sećate se vi da je Krivokapić govorio o ekspertskoj vladi. I od ekspertskih vlada samo Dritan završio u vladi. O ekspertske vlade, generalno ekspertske vlade, to su teška budalaština. To je dobro ovako, dobro prolazi u medijima, u javnosti, dobro je za naslovne strane, ali šta znači ekspertska vlada? Političari izlaze na izbore, političari preuzimaju odgovornost, a eksperta uzmeš za savjetnika, za pomoćnika ministra, za državnog sekretara, u krajnjoj liniji, mada je i državni sekretar politička funkcija. Pa ti slušaj eksperta svako jutro kad dođeš na posao, uzmi sat vremena pa ga saslušaj šta treba da uradiš, pa uradi. A ti ko donosiš odluku kao političar, koji je izašao pred građane. Oni su tada, dakle, trebali da oroče vladu, da traže da se oroči vlada na 6 meseci, da to jasno i glasno kažu građanima, sa jednim jedinim ciljem, da se uredi birački spisak i da se omoguće fair i demokratski izbori u Crnoj Gori. Pri čemu neće moći se kupuju lične karte, da mrtvi glasaju u Crnoj Gori i tako dalje, nego da bude potpuno
pošteni izbori. Jeste vi primetili da se vrlo brzo odustalo od toga da se govori o fair izborima i tako dalje. I da to traže i da za 6 mjeseci se izađe na izbore svako sa svojom listom, Knežević i Marić sa svojom listom, Krivokapić neka ide sa nekom svojom, Bečić sa svojom, svako sa svojom, pa da vidimo gde smo i šta smo. Da li bi taj Knežević uopšte postojao da nije bilo Demokratskog fronta? Mislim, pričamo realno sada. On je... Knežević? Knežević bi postojao, Knežević zaista ima političku borbu. Krivokapić, moja greška. Krivokapić. Krivokapić ne bi postojao da nije bilo blaženo počivšeg mitropolita, koji je zapravo stao iza njega. Kako onda komentarisati svoju rašomonijadu koju on radi sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Da, on ne bi ne, ali on, da je živ mitropolit Amfilohije bi bio jako razočaran u njega. Mislim da je i veliku sreću ima Milo Đukanović što mitropolit nije živ. Jer on bi možda tražio da se sve ovo, da idu se na nove izbore, da budu fair, da budu demokratski, da se od Crne Gore konačno stvori jedna normalna država i tako dalje, bez tenzija. Ali eto, nema velike stvari bez iskušenja, pa tako smo mi pravoslavci i na prostoru Crne Gore u velikim iskušenjima i verujemo u ljubav Hristovu, pobedit ćemo. Mora sad opet da vas pitam ono što sam pitao pre emisiju, kako to drug i pravoslavac, nekako ne ide jedno uz drugo. Da. Pa vidite ovako, ja sam rođen kao pravoslavac i ponosim se svojom verom pravoslavnom, mislim da je to najlepša vera na svetu. A to što sam drug, levičar, to je moje političko opredeljenje. To je samo odnos prema kapitalu i društvenoj svojini, ništa drugo. Dakle, ja sam drug zato što smatram da društvena svojina i odnos prema kapitalu treba budu drugačiji od onog kakav je trenutno. Sve drugo, zašto ja nemam pravo da verujem u Boga i tako dalje. Vi sad, kad kažete drug, odmah pomislite na one komunističko vreme iz vremena Josipa Broza Tita, kada je, kako kažu, crkva bila proganjana. Ja mislim da nije crkva bila proganjana, nego se dobro pokazalo kakvi smo mi pravoslavci. Jer mi smo zbog neke funkcije odustali od toga da slavimo slavu, zbog nekog malo boljeg položaja na poslu i plate. Mislite da u Čačku nije bila crkva proganjana 45? 40 pa nadalje? Nije. Ko je htio, moj deda je slavio slavu, moj otac je slavio slavu, ja sam kršten vrlo brzo po rođenju, a neki moji školski drugari su kršteni tek kada je bilo to moderno da se krsti, da se slavi slava i tako dalje. Dakle, brojne porodice su slavile i... Kako je ko hteo? Kako je ko, nikakav problem nisu imali. Nisu možda mogli da budu na položajima, ali zar je to važniji položaj od svog verskog ubeđenja? Ako ste spremni veru da prodate zbog položaja, pa vi ne zaslužujete položaj. To prvo, to je bilo jedno iskušenje, gde smo se kao narod pokazali jako loše. Gospodin Đurđević se smeje. Gde smo se kao narod pokazali jako loše. A druga stvar, to je bila diktatura. U vreme Josipa Broza Tita je bila diktatura, mi nismo odlučivali o tome. Smatram i iskustva sam takvog da mi nikada kao narod ne bismo birali levicu, nažalost. Mi bismo samo u određenim delovima Srbije birali levicu i u određenom procentu na nivou cele Srbije. Prvi put kad smo imali mogućnost da biramo, mi smo birali nacionalizam, gazimestan, ratove, srbovanje, udaranje u grudi, busanje u grudi i tako dalje. SPS? Koja je skinula petokraku, tako? Koja je vratila ponovo petokraku? Nije, koja je vratila kokardu. Ne, vratila je petokraku. Koliko znamo sada, ona u grbu ima petokraku. Tek sad. Tako je. Tek sad. Tek sad. I evo vidite koliko uporište u biračkom telu ima. Imaju jednocifrano, 7-8%. To je to. To je otprilike toliko građana Srbije bi zaista glasalo istinsku levicu. Dakle, mi kao narod ne bismo glasali levicu dominantnom procentu, razumete? Tako da to je bila diktatura. U vreme Josipa Broza Tita je bila diktatura. Nije narod to birao, to je bilo nametnuto, niste imali mogućnost da budete protiv i to je to. Moram da uključim gospodina Đurđeva, sve vreme se onako smeška, rekao bi da se ne slažete. A inače, istinski levičari su završili na Golom otoku. Istinski levičari su završili kao Milovan Đilas u zatvoru. Dakle, to je bila diktatura lažnih levičara
i čoveka koji ja uopšte ne znam da li je sa ovih prostora, da li on uopšte, Josip Broz Tito bio sa ovih prostora. Gospodin Đurđev, Tako da to uopšte ne možemo to porediti sa levicom. čemu taj osmeh? Pa kolega Jugović je u svojim ovim... Izvini, još samo još jedno ako neko propagira slobodu, to su levičari. I oni dozvoljavaju ljudima slobodu da imaju versko opredeljenje i da se u tom smislu izjašnjavaju. Dakle, istinska levičarska društva neće ljudima zabranjivati da idu u crkvu ili da se mole Allahu, potpuno je to u redu. Možeš da veruješ, možeš da ne veruješ. Ko onda izmisli one gulage, gole otoke i ostale? Ako je propagirana sloboda. Ne, tada nije bilo slobode. Ja tada sve nije vreme govorim da je to bila diktatura. Ali to nisu izmislili levičari. To nisu. Istinski levičari su završili gde su završili. Istinski levičari su bili Svetozar Marković, Filip Filipović, ja o tome govorim. A o njima? Ne govorimo o ovima koji su... Ovo su iskrivljeni levičari. Pa po meni lažni su bili. Lažni. To je bila diktatura. Sad, Prekinuli mi o smo tome gospodina možemo Đurđeva. pričamo Pa da nastavi. puno, a i pre bih to prepustio istoričarima. Pa meni je simpatično kako je kolega Jugović kontradiktoran u svojim izjavama i stavovima i ovim objašnjenjima da je moglo slobodno da se slavi slava u državi u kojoj je vladala diktatura. Da je zamenjen taj termin brate ili gospodine sa druže, gde je na silu proterana monarhija, a da novo rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom, koji niti je pravoslavni vere, niti je srpske nacije, se ponašao kao apsolutni car, diktator i sve mu je bilo na raspolaganju. Klicao mu je narod, nažalost. Klicao mu je preživeli narod koji nije poubijan po stratištima, lisičim potocima i u Rajnoj šumi, onim masovnim likvidacijama po ulasku partizana u Srbiju nakon oslobođenja od sovjetske armije, gde su praktično slistili, eliminisali fizički ili oni koji su imali sreće da se spasu bežanijom taj građanski sloj srpskih domaćina, industrijalaca, privrednika, učitelja, profesora, lekara i tako dalje. Ali to mislim da je važno da mi zatvorimo tu knjigu, da se nacionalno izmirimo, da se ideološki emancipujemo i da nastavimo dalje. Ali složit će se da nije postojao sistem. Sistem je kad vi slobodno građani mogu da biraju. Sistem je postojao samo taj zločinački u fizičkoj eliminaciji viđenih Srba i to se radilo permanentno, ne samo te 45. godine, nego možemo slobodno da kažemo do 90. A beogradski krug dvojke dan danas je dominantan i taj Twitter krug upravo takvih kadrova čije ponašanje, na moje veliko čuđenje, poslanik Jugović opravdava. Čije ponašanje opravdava? Tih crvenih generala koji su satirali srpsku građansku klasu. Ko je konkretno, koga ja opravdavam? Koliko je sveštenika poubijeno u Čačku, vi znate taj podatak? Čekajte, koga ja opravdavam? Ne, vi ste rekli da je mogla da se slavi slava u Čačku, to nije istina. Nije, vidite, deda Boška Obradovića nije slavio slavu zato što je bio istinski taj neki pobornik tog Tita i tako dalje. Ali mu niko nije zabranio da slavi, on čovjek nije hteo da slavi. A moj deda je slavio slavu. Nije moralo da se brani ukoliko su sveštenici poubijani, hapšeni, proterivani. Nije tačno. Moj deda je gradio crkvu. Kako se zvao sveštenik koji je dolazio od 47. godine na vašu slavu? Molim vas da vam kažem. Kako se zvao sveštenik 1955. koji je dolazio na vašu slavu? Pa sad kako se zvao? Pa nije postojao. Pa nije postojao. Moj deda je išao u crkvu da kadi kolač i slavio slavu. Kako se zvao sveštenik? Pa nisam ga to nikad pitao. Ali je u selu Gornja Goranica gradio crkvu prvu posle 45. Gradio je tamo 60. godina, nemam sad pojma tačno, sa svojom braćom i meštanima tog sela. Ja više ovde hoću da kažem da su ljudi sami se otuđili od vere pod određenom propagandom. Ali je pravo pitanje kako će Marinika Tepić upravo u tom Čačku gde se oslovljavaju druže i drugarice, ona će tamo imati glasove. To se samo ja tako. Kako Josip Broz Tito ima glasove u Čačku? Kako je Boris Tadić imao glasove u Čačku? Evo sad neka Jugović kaže da nisu Čačani glasali za Tadića. Nemojte. Ili za Čedu Jovanovića. Ne, moramo ovako da kažemo. A to je zato što se to desilo 14. Moramo jednu stvar da se razumemo.
Čačani kao levičara percipiraju doktora Dragišu Mišovića. U istoriji Čačka, do dana današnjeg, niko nije imao veću sahranu od doktora Dragiše Mišovića. On je bio istinski levičar. Ako pričamo o levici, pričamo o doktoru Dragiše Mišoviću. Ako pričamo o lažnoj levici i diktaturi, možda pričamo sad o tim komunistima tamo, tako komunistima. Vladajuće Samo strukture Jugoslavije. polako. Što se tiče Borisa Tadića, on nikad nije imao više od 15% u Čačku. Dakle, ono kad je najjači bio imao je 15%. U Čačku su bili... Koliko su radikali imali u Čačku? Isto jako slabo. Imao je Velimir Ilić mnogo i Dveri su imale mnogo. A onda su ti birači... Onda je došao Bato Jugović i uzeo glasove. Onda su ti birači počeli da glasaju Srpsku naprednu stranku. Dakle, nikad nije Boris Tadić nikad imao. Socijalistička partija Srbije u nekom trenutku imala 15% i to je to. Jača je bila Socijalistička partija Srbije u neko vreme kad su krenule one pljačkaške privatizacije nego Boris Tadić. Znači, žuti nikad nisu imali uporište u Čačku. Nažalost, vreme nam ističe, ova rasprava je bila ovako zanimljiva, nadam se za sve gledalce, meni je drago... Ja samo moram ovo radi svojih ubeđenja, moram da kažem, kada kažete levica, recite doktor Dragiša Mišović, a ne komunisti, Tito i ostali. Dakle, to je mračna strana naše istorije. Meni je samo drago što sam u ovoj emisiji imao čast da ugostim druga Bratislava Jugovića i gospodina Đurđeva. I da tako kažem, da pomirimo Srbiju. To je to. Gledali ste Temu dana, ostanite uz naš program.